yang mơ Bằng tên à có biết pin phúc bằng trang yang mơ Bằng tên à có biết lệ chốt bằng trang yang mơ Bằng tên à rồi sao bằng trang yang mơ Bằng tên à six sẽ long live Long live customary long live Long live MOS go back MOS go back Ket bukan ke lain pemaju ke kita ini, ini tunda ke ni. Asila so kita ini ke non bangke karbu tunda ande perang takna ko, non subuan ka kerap tak ko, kerap tak pensi kampen ka ko, kali bukan ke la ini hal ke, macam konferensi ke tunggu ke longke, angling ada. Kaso pasti itu tinunang kok kelahaya. Kasi ini tunte constitutional safeguard pohonlo. Constitutional safeguard 62 tunte constitution 62 sigi tumana pa kuktenlo. Tabiang long pendima haskal. Kasolong rigu. Kapasolong si constitutional safeguard tunte gopiloma. Akomia tengke ang bidhani roikha kobos. Kasol roikha kobos ke depchari alolong si constitutional si ini turun ke langke rai mek lakukan betul. Dasi lakukan ke rai mek betul kadin le bangpan la non tribal turun pan la 62 lo 62 langkah lo. Ba benjing nan non terjia ja kong kahla tumari. Dasi ja kong kaki ke la ke 62 do kong pulu. Dasi non bangke long le si pitu de. Hala turun pan jong si election ke pa thur lo ja kong pide. Election ki भोट की जब लोग जा कोर्जन सिटी दे पुलोजन के लाके हर तुम इली तुम लोग के दी नागरिक असम दी सिटीजनशिप इली तुमके और ऑटोनोमस काउंसिल होता है तुमके सेपरेट भोटर लिस्ट दो तो भोटर लिस्ट लॉन्जन से इली तुम भोट की जब लोग लोग पुलोजन के हालता भोटर आईडी दो को ऑटोनोमस काउंसिल चलता तो भोटर आईडी लोग लोग के तांब्याना लोग नहक लोग ये फिला का जो बेटा nana mulangku lapu solo apran ke non kaki non tribal tungdang ke long linang yang menangi ke upaya masih lagi sisi itu long ke jong si non tribal tung nang amdun puluh ke nama bangsa ada itu alang kita tes tu aku ke joro bangsa tes tu dah ada itu tapuan ake si hip dia harus kita kini hari ke papu dahulu kasih itu lasu sisi itu ke papu ke proyek kasih itu make non jong hai setabi chok kilo la so pise kote la for september la so pise kote chok chelu pusi in tundang ke Guwahati High Court along sama ma case weba pela to putho pile tundang ke Supreme Court lo case itu di banda sisi sedang lo pasi kapol pasi kase respect ke la